Omushokero mukuru w'ihanga wa district ya Kikube Amarantu Musime yakira rukubitamenki twarukuza ishomero rya Nyirongo Seed Secondary School rukushanga umugombora yakabwo yabwanyuma yo kurangwa abashoma batwire computer za government z'ukwingana 27 ezirukubarwa mu bukikuru 9 bana computers cyoka computers ziri 27 bukiri bazibiri kandi ubu computers zizire emyaka nkena bamaze bazikaza district ogo nibonyaga computers zinakwije musomero miezi nkebiri baziresere ati bazibireira umusabana ICT ribate kurungi aba science babene babitambuza kurungi kandi tukasanga turabizegaho ne ekitese kikugamba ngo abana bikara isomero na amasimu bagabayeho bona akwa computer zikozireki ziziri hati bazitwiri Defense we cyare kikanduri hakachiko kishomero nagira ngo kizubucyonani cyarugera habo butagira ruzitura hishomero tukaba turabizeho ngo buri muntu ahereza akasente kokora fence hano twakira be bitutarure nikiribata nko kutwabire tukitesise abandi bakasasura abandi batasasura beta muhape tukwasiro babiri lab technician dipisamanyisize tumukwasire na akulinda hano tumukwasire umugomini bagira ekireke nyine taragarukire tararire so twenda atugambire zikabura zite yabacha tarakozire. Julius Aran Hakiza uri umugambizi wa polisi abo cyanga cha Albertine nagira ngo nyuma ho bakaba bayiberaho computer mu hishomereri tucondoza hakiro bingi byo kucondozaho tibyo ntakwenda kugambira tutakamazira ko tukamareza investigation zitabo uyabuzire bwo kubanza hateze zabura haba kinyayirongo Ishomereri na rumwe amashomero ga Seed School agu government atiremo ubuhumbe bwa sente okubuture byo bwegisahabwa abantu mu magombora gasha kwamburozo nwaga bakatoto.